ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong u General Secretary ka KSU uba Donald V Thaba haga khat santarik ubna nailur arajar arpuway ulaong ba menshwa haba ka seng ka khanra bar jilla ka jupanya ka work permit handrai menta kanamle shu kumta bat kan pano dak Rosit balaai na entry but exit point kabadon ha umling yekino kino kiba wan shakene ka jilla bat la dakim don ya ka Rosit an Kheiñ baki dei kiba shuwan Rung be ai ula kentha aru ya kani ka sarkar ka ba klempat la ban pentri kampura ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar khatn reu hadu kini kisngi namar batang ya ka District Task Force ru 4 dan ula bo jingkeliru ya ka jingpa ulat ka jilla ya ka amendment jong ka MRSSA sha ka tnat ki kampo ying bakala bandon AA Shalenden Yung iba nakapor ba kimi bitang statements. Nado 2016 previous government, kani ka present government do ni bitang statements ba kuni kung tay. Kani ka Meghalaya Resident Safety Security Act dan likely give phases. Ika phase 1 gadi kini ki entry exit points ki bandan kung kini ki main arterial entries into the state mo. Kung ka bernihat atya bari profesi Shigaro Hills dan Malidor. Andre kita ki gate sadu menta kita ki entry points exit points padan. Tidang dantang kiwi entry point hapo padan exit point. Saya kata kadina du muswa hadu menta. Telengi keren kini ke district task force su kadi koi komponen jangka MRSSA. District task force su kadi ban head ki kindan gini ki ban head ini district task force sama lagi district kita dan dekat selection committee lah bandang kat tukang ngot kira basnong nang tak ki prominent citizens deputy additional deputy commissioner hadu menta ki near ki pat constitute iban monitor gini ki bergi bareng bami spok jela tiban swai ai statement kumta pada telong ngim la su kan ban pediang andre ngi subsi penban kan ni ka government pa ya kan ni ka MRSSA kala amen hon lada kata ka amendment ka don kam ban yada ban yarap ban tiala kam su gi jingrung gini gi beriu gi banabar ban ruktu kan bahasa bapalat andre ngakwa ban bu jengkeli ka long ba barabor bang itip ya kan nu ka an belas na gi nu ka an ka ba itip nu ka principal act habis kisnai kan nu ka principal act ki pentri kam ben dik pentri kam unda kan ni ka an da kala ya ka por ki i ba kam pentri kam kala long obsolete no di sa amen ni ka to por andre gani ka government ka bamenta pada muswa ke lembag statement jung deputy CM wong nabakin amen no ya ka principal act ki pat menteri kam kila amen timentai muswa ka principal act marsen yu la governor la sign kala ade ka an jung jela andre hadien pada dikila amen pada menta nu governor rumlei kali poi pun ban spok Ministry of Home Affairs kumno ka an jung jela kali poi spok Ministry of Home Affairs violasi ka don ki Asian that violasi ka government kam ko an pentri kam ni ka MRSSA ngim tip shu ni haban bu ka jingkeli kalau ba chief minister ang ini kaya singlo ay statement nito ni na kapor ada ngi check ikot islaj ngi gibrig banabar buan sa jala ng Japan barbor ya ka work permit mar kamtam ginebo la de timdan ka work permit kamot ila lele percaya ka an andre kani ka ganti ka bamantangin sang ban pano receipts ki bagiyo na ka entry point hapo umling dan kimdon kita ka receipts hapo ka entry point po umling kamot ginam in Kheiñ bigi ban Rung be anch ko jala ban pan phai na le ke ke badon kam kat ka badon ko bor ho juni disebut